Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kasorkar Jilla Lembaga Tenat Fisheries kaladon ke jingtmu bantai yaki yaude dokha yaki balatip kum ke Fish Market Complex ki balong kerpang tang nak benta ki dokha ki bapenmihi nagani ke Jilla bat yakani on sedang no shen hadin baladep banwat iki jaka ki babiang ong uba Comingwan Ambon menteri badai kmi yakatenat Fisheries jong kasorkar Jilla. Habaya keren bat ka Batisi TV uba Comingwan Ambon ula ong ba yakitei ki kompleks badan arpo kamera kawai on tei hapo ka Directorate of Fishery bat kawai pat hayodo bat na ka benta bantai yakitei ki yo ka sarkar kala dep mang pisa nrei na ka benta ka jaka hapo yodo u menteri ulayat ho ba on hap ban yakren shwa bat usim jong ka hima meliem ban wad ya ka jaka ka babiang bantai yakitei ka kompleks. Ula ongru baka Jilla Meghalaya kat haduk menta kadon hapadeng ke jingkerdu hakaban penmi yaki dokha kumta kadon kam ban nang penbun syusyu ban shna yaki pung dokha kenang ban la ban yarap yaki nongri dokha hapok ke Jilla ban shalanhi daladia. Syusyu uniu menteri sarkar ula ongru ba unsa shimkhia ban pen urlong yakani kam bat ongru baka jingtmu bantai yaki teki complex market kalong kum kalat aikam ajam yaki nongshong shnong jong ke Jilla khamtam yaki trairi trai muluk. Ulaya thuru bagi Jilla Meghalaya khamtam hanong ba shalong ka duna bha ka jingmi gidokha ka daw ka dei namar ka jingkhriat nrei ula ong bagi jaka ka ba biang bha ban penmi ya gidokha ka dei ha ki jaka khaput kum ha ki thain ribhoi ka state jong mi long highly demand ngaji de dokha ndei tang dokha dok sliang dok sel boro aku belum minta pipik dokha maksimum buat nabar dengan geliau dengan tanggal abad Minister of Fisheries dan persiam kat bala ban upgrade begini di fish pond di badan khantam stain riboy kini di border area ni sani setanjung ini kum sejantia kum se tang itu border di balong fishbowl ban bu dokha ban bu we bentar mak create plapi kadau baduna plat mi dokha gede dengan climate Saubra yang khak song makum ni dah. Kimla ban bam, kimla ban ai ke jincar ha. Kita thak ke cekai ke belong ban penmi dokha. Kini ini di area sekitar. Nana persang kat jawab satrai dan berbi meeting. Persang kat bala ban penmi Ambon dokha. Kadon gawe ke skim ke baga sarkar India kat ke revolution. Dan skim revolution ini ke skim kan aji rap begini di fish farmer makin penbal makin penhe ya fish pond ki ang lembaga ni skim mo try la demi la ban rekam ho kimla ban produce kambon do khage kumbolong menta last year la tapke gila la ban pimi kumbak arja makrita tang ko jala joni la persang ngin set up nak gawe ga fish market complex tangki local fish be hang ne ha dan create gawe ayo go gawe man min ong be ini di nong di dok khabaro tiba de ki local kimbo bitang stka klan begitu kin sok ni man te tapi hang te bo yo ya ki local varieties bisa tak kuih tu kuih ni. Dari kedai ibu apa? Dari jongka fisheries.